Okay, kadukomeze twiganirire ku nkuru yacu y'inama y'aba baperezida bari bahuye mu gusaba amahoro. Uyu muperezida ngo ni Donald Trump yarashe imboga itavugwa, niba ari ururimi rwe niba atari urwe ntawamenya, ariko yaravuze ngo President Tshisekedi, ngo yari ashatse kuvuga ngo ni Perezida Tshisekedi. Ageze kuri Kagame aravuga ati President Kagome, ngo yashakaga kuvuga ni Perezida Kagame Paul wacu. Noneho iyi nama dore ngaho barabakweretse, Kagame we yari ari kwisekera kuko yari ari guseka ku buryo avuze Tshisekedi biramucanga ngo ni President Tshisekedi. Arongera aravuga ati aya nama igiye kuduha umubano hagati yacu n'aba baperezida, bagirana umubano, hareke kugirana amakimbirane kuko isi hozemo amakimbirane ntabwo byamera neza. Aha yakomeje avuga ku bantu basaga miliyoni bapfuye in Democratic Congo, ariko bikaba biba bishaka gushyirwa ku bwanwa caca. Iyi nama kandi ni nayo yabereyemo ubukoryo bwinshi, kuko maze kukubwira ko Kagame nawe yararimo, ariko Tshisekedi nawe yararimo, kandi n'uyu nguyu ngo ni Donald Trump nawe yararimo. Ariko Kagame nawe ibintu yakoze umva birakabije. Yari agiye gusuhuza Tshisekedi, ariko ntabwo ari byo yari agiye gukora, ahubwo yari afashe ukuboko mu kuboko kw'indyo, ariko agiye guhindura ukuboko agiye gusuhuza Tshisekedi azanye, Kagame akuraho ukuboko, Tshisekedi asubiza. Sinzi niba mwarabibonye, ariko mukore subscribe, izindi video zose rega murazibona, kuko njyewe nta bindi nukubatama. Ahubwo ndibaza mumbwire, ubungubu uyu nguyu Donald Trump yari buvuge Flex cyangwa yari buvuge Tshisekedi? Ese ko Kagame nawe ryamunaniye, yari buvuge izina rya Kagame nka Paul cyangwa yari buvuge Kagame? Munyandikire muri comment duhure, mukomeze mumbwire, twubake umuyoboro w'ibitekerezo binini, kandi mukore subscribe. Ciao ciao.